website thì ang ni sa click cái official website bagi sa lap ka date of apply la pokok ta ka last date pokok ta tan sin pat ep belawan ang ni video kani ka ta ka Meghalaya police recruitment update mo hagini kita ubal adapt Honorable Deputy Chief Minister jongi yang basala sekomba sia jat liki vacancies sakabe di bagani ka Meghalaya police kala balang jongi AB UB jongka SI jongka MBRO mo different bon ki bun mo ki section of post thì tong nya pe yang ni chingkran ke jongi pat ngin su thu mo lano kan like mo as update shu video mo then ni kong Meghalaya government to announce over 1000 police recruitment soon ni soon kamot kampalat ka website ban check ya ka date ban apply jo kan ni mo ka soon kamot ka sa pen iya ka official website jo ka mo ko pi ini kan ni ka official website thì ang ni sa click ka official website bagi sa lap ka date of apply la pokok ta ka last date pokok ta tan the Meghalaya Deputy Chief Minister in charge Home Police Preston Tesong said the state government is preparing to launch another round of recruitment in the police department to fill up over 1000 fresh vacancies mo sakumba 1000 tam over mo ki vacancies ki kam ki patang thali Tesong said that after the state government had already filled more than 3000 vacancies in the police department Hakitu kita ubal adapt kan mau dia si gitu kita adapt apply kita ayo bal gitu kita apply hakitu ki banai kita adapt dia si kalmla ban yo ya kan ka yu rekin persiang shu bantamo ngakan mau try gitu kita apply ke bam yo on re kan dia ka chance ka si sen part ka pin laban apply biang te kumbalai hajar tli la adapt pandap They said the issue had already been taken up by the Police Recruitment Board and a fresh advertisement for recruitment into the police force was likely to be issued within the next few months. Okay. Te yakani kisah pelat hakini kita yo hakini ki benai mo ki bansa wan. Te ngim tip la no andre likely 8 de 8 de October ne ngam tip ya kata mo te 8 de October namar ki snembal adap ro kolom ta mo ngakan mau ba ka por mare ka di ki benai telang. Thì maybe kalau bandai itu benar thì bandai ele ban prepare mo elde ele ban prepare elde thì cái này kata ka jingkran ka jongi but sengoba ban update ya kan ka official website ko mapli ini ko official website ko mapli ini kenapa pila ban update ini ki date of apply mo kadika online mo kadika online berbuat the official website kan no https ko mapli ini kadika colon katakan /police.government.in okay kan di official website bapin pe ya ka date of apply last date ataki post vacancies ba kom ta te mo ki egi bapin kamban le kalong bapin na dum ta pin sedang ban practice no ban mare kam ta me but bapin nang ban mare mo ban ating speed jo phi last year la ha ki last year le se ki ba apply ki bam shimla ban compete ba ka speed is kam ta pin Tristam kenapa pilaban yo na ka ne ka kampulet te tangan hi akan ka video mangi skam bangsa update susu lada like na official website ye jingran kam per ka bayde bangani ka Meghalaya police te tangan hi publish bun pi bro bay lawan sa video but saya ka jikirsan perlok tangan hi publish bun